Khorokchuku Adongrokno tei Koktisalo Khajakha Amarpur Subdivision Ampi Press Club. Ribon kesak rawai Ampi Press Club ni doklamno fiogoi rekha Khomlung Press Club ni President Ongsumoy Deborma tei Secretary Ronjit Deborma. Sitmoy koloino Songjakha Ampi Press Club ni President Roton koloino Songjakha Secretary tei Debkumar koloino Songjakha Assistant Secretary. Shal kolokma jorani nasingmani paye Koktisalo Amarpur Subdivision amsayo fiogoi rejakha Tripura Sorokni Press Club Ampi Press Club ni doklam. Khorokchuku Adongrokno tei Koktisalo Khajakha Amarpur Subdivision ni Ampi Press Club. Ribon kesak rawai Ampi Press Club ni doklamno fiogoi rekha Khomlung Press Club ni President Ongsumoy Deborma tei Secretary Ronjit Deborma. Ampi Press Club Khajakha ni pandao manjakha Tripura Indigenous Peoples Press Association ni President Gautam Deborma, Organizing Secretary Brojogopal Deborma, Finance Secretary Shekhar Deborma, Tripura Photo Media Association ni Secretary Amulya Deborma, Vice President Khakupur Deborma, Organizing Secretary Parasmani Deborma no khoboi dalbedal kokthum bedek ni kubun adongrok. 2023 ni simi 2026 bishik thamni bagai Ampi Press Club ni Executive Body ni mung sakalaika Khomlung Press Club ni President Ongsumoy Deborma. Puilana nangni Ampi eba yang Amarpur Subdivision ni jotono sunglam sobo sung Khomlung Press Club ni ngai sinloge tini sopaijak TPM ni ada ongsang te tipani ada ongsang go. Puila 2021 no jebro sini Khomlung Press Club songjakha aprung simi no sungwan sung dongje aste aste khai truk khainai sini branch bahini sing dono koloknai ke abai sunu goje bahasteni abak Press Club ni bahini joto district no bongni branch dong abai no sini Khomlung Press Club jeto TTI edition androba sing truk khainai joto subdivision wise sing koloknai ke tini sedang puila branch sing tini no neuro sengkha Amarpur Subdivision andro Ampio erpore somoro ni laibai thanai korbugo bahini thanai korbugo ke khayo je omni bisingtei sini press ni bisingtei sini media person ni bisingtei jeto para phasing sing branch follow kaba sini Tripura sorong ni jengjal sini Tripura sorong ni tamu musong sini Tripura sorong ni asol mangpli pura terep khainai norong bisingtei nai pura Tripura hostoi pirjak nai Engke mohai pirjang mungni bisingtei no sentebo aste sini members no sengbang nang chesta khainai ke sing activities bo sunarak nai sing agam dino activities sing sports te social activities aboni maidome sentebo gobang mas kolok nai te sini media rongno bo sing bakhe khaiman sini haste ni sarkar te sini sarkar borong bising lo ino ngai he borong ni je munglis ang Angzuru mungsaklai yang guys sembusina namron nor bisa bersama kaki sawo. Puila President Khajakha Setmoy koloi. Secretary Khajakha Roton koloi. Shitmoy koloino Khajakha Ampi Press Club ni President Roton koloino Khajakha Secretary tei Debkumar koloino Khajakha Assistant Secretary. Finance Secretary Jeblon Koloi, Organizing Secretary Liton Koloi. Pandao Koknarekha Khomlung Press Club ni Secretary Ronjit Deborma tei Tripura Indigenous Peoples Press Association ni President Gautam Deborma. Puila nang kalai ke hambai maro Chini Amarpur Subdivision ebaro Ampi amsai ni koktoma thumnai rok sentini belai kepal kaham ni mano teruk sing himai tongmani abono proof sijaka jora kaisabo sini Tripura hastebo koktoma thumnai rok sini dokani bisingo gurui khoroknai tongmani teruk abo tabuk sini Tripura saroni bisingo Khajakha guli simiya Khajakha guli ni darong khurui tabuk kami amsai ni subdivision ni district ni koktoma thumnai rok basawi phaimamani bagui obviously ni dokhani sini society ni bagui balai ki kaisa improvement ni mano ini je chongjaknai rok Adongrokno sini Khomlung Press Club actually abo Khomlung amsai noti Press Club simiya Khomlung Press Club ngakabo Tripura sarok noti Agartala Press Club je tongmani abo gangke Tripura Press Club phana abo
Agartala bini rajdhani mani bagai bini capital mani bagai capital ni bumugino Agartala Press Club nei aro sara Tripura ni joto journalist no tei kaisa press club no Chini Khumulung Press Club Agartala no karei bo Khumulung Press Club songkana nangmani karon kangke Agartala Press Club ngake general ajagao wanjeri Tripura sa Khorokcha joto communal joto dofani borok dongo Kaya जों नुगै मानखा जों Agartala Press Club by sini Chini Tripura sa koktuma thumnai rok government ni facilities manthani जों kaisa tai kaisa suba laithani जों chini community ni bisingo tei koktuma thumnai rok bangi phaitani bo abo bai जों kasawi manyang ito aboni bagi जों wan soka chini Tripura sa ni bagi kaisa alada press club ngna nango abo haike जों 2021 sono tabuk tongnai je hapangno जों Sanmung tisaka जों deputation gakha जों borokno koimung yafarmani yagulo Agartala Press Club no sorkari bebe gusna khaijakmani haike Khumulung Press Club no I obo Tripura sarokni Press Club obo Khumulung amchai tongnai rok simia joto Tripura sara Tripuran borokno tei Khumulung Press Club hingke जों Khumulung Press Club mamani pore जों nugui mankha chini Tripura sarok o media ni bisingti kokthum bedik ni bisingti जों trik kasawi thaimani nugiano nugui mankha lama hamia tei grei chini hospital hamia gobangma borok government ni facilities mania abo hai mukthang mangpli rok no जों सरकारनि thani tubi phai mankha जों borok no funugui mankha tabo khai social media time o जों mobile ni bisingti Tripura o simiya Tripura ni phataro notice whole India emon ki chini kaisa kaisa koktuma rok America London Paris joto jagao thangai nugnani kaisa sujuk ngi mankha o media ni bisingti hingke tabuk o media ni bisingti no जों dofai yoknani kaisa lama जों je struggle khai tongo जों je joba khai tongo chini joba no sabo nugnaiba chini joba no bui nukhese sarkar nukhese phatani borok nukhese जों hai muksak borok bukung bara borok notice je tongnai rok sara India je tongnai rok borok nukhese chini bagi khanangnani aboni bagi o media chini dofani bagi balai important ngi phaika aboni bagi जों wan soka Khumulung Press Club obo state level ni press club bo Khumulung office tongthano obo sara Tripura rajyo ni media rok no control khlaitani obo Khumulung tongtoi simi possible ya aboni bagi nangkha district wise chini press club khanani aboni bagi nangkha जों subdivision wise press club khanani o press club ni samung tamung nai norok sengei mano tab katal Khajakha rok ba tini songjaknai rok chini samung tamung nai ba जों chini mission tamung nai press club ni mission oro koktoma news sharing khailajani koktoma nang thumui re phaimani tai kaisa ang thangyan dinner laijan obo simia press club ni samung gangke chini professional no जों thangai narmani nangnai o professional ni bisingtei जों hapangni state government ni thani ADC government ni thani block ko eba pisa SDM office chini je facilities tongmarok obono जों manani nangnai oboni logi jepuru जों samung sitra tangnai rong yago soprop jago जों lasima singsa khaijago जों no harassment khaijago apro जों o press club kok sanai o press club simiya jepuru o press club ni member ngi no samung tango oroni no membership na haro oroni Khorokcha membership bo bini bipod ni jorabo bini sori hamia ni jorabo bini nogno khungni jora hamia ni jorabo eba attack khaimani jorabo bo sasungya जों o press club Amarpur press club subdivision obo to tongnai no जों state level ni Khumulung press club eba Agartala press club oboni bagi जों joba khlainai tikesa gangke press club ni samung tamong nai teibo or jagao jora komni bisingo na ang sanani try khainai जों naide agi Khumulung press club khaisini sigang Agartala press club o जों Tripura sarok membership manani bagi 5 বছর 6 বছর 7 বছর এমনকি 10 বছর থাকবো जों membership से मांगराया जों बजुगो Agartala press club थांगै executive body ni member ng manai executive secretary ng manai cashier ng manai president ng manai secretary ng manai au dalai mane motor samung kaisa newspaper ni malik TV channel ni malik se जों nugui mankha thangnai bosoro जों jerawo Agartala press club membership mano a jorao
প্রতিবাদী কলমনি এবার কাইসা কাইসা নামি দামি নিউজ চ্যানেলনি বড় আপরসে বড় 15-20 বছরনি পরে আগতলা প্রেস ক্লাবও মেম্বারশিপ মানো টাঙ্গি মেম্বারশিপ মানলাইনি টুক নাকে আ মেম্বারশিপ মানকাছে গভর্नमेंट नन खरकसा रिपोर्टार नै नोंसिम मानो गभर्नमेंट नि फेसिलिटिस नों सानमानि आपरो नन रनाय जेरै आपरो गभर्नमेंट मानसगो तामो तामो जों गभर्नमेंट नि मानै मान हंगा ताव जों सायमानानि चाय तकलेन जों सिगांनो ताबो गावनिखौ ताबोनि जे गभर्नमेंट दै दंमानि रखनो के जों कुइलानो जों जे मिडिया हाउसआव सामं खायो जतनो आई कार्ड इशू खालायो ओ आई कार्ड किन्तु बुझजाति वैलिड जिस दिन चीनी न्यूज चैनल चीनी मीडिया हाउस गवर्नमेंट बाय एग्रीगेटेड या गवर्नमेंट बाय एनलिस्टेड या गवर्नमेंट बाय अप्रूव खाजेगा चैनल करके वो आई कार्ड नहीं एक्चुअली उन दाम ली वैल्यू ब्रिंग अब ओनली कैसे एनजीओ कैसा प्राइवेट कंपनी कैसे ऐसे ग्रुप पर अपन अब है आई कार्ड इशू खाई मानो कोकदा बुझिका जों बाइको जों गाड़ी वो रेजिस्ट्री करते माने अब्रबो जों जिस दिन जों एनलिस्टेड चैनल नि रिपोर्टर माया पुरेसा नियम हंगे जों थेपाय मानिया जों गवर्नमेंट नि फेसिलिटिस बो मानिया तांगे गवर्नमेंट ननो रिपोर्टर खरकसा कक्तमा थमनाय खरकसा जर्नालिस्ट हिसाबै नुगियाखौ ने जों आ जागाव सगिनानि बागै टाउनां जों जे कुनो कायसा प्रेस क्लब नि जों मेम्बारशिप नांनाय मेम्बारशिप माने यागुलो जों गवर्नमेंट नि थानि एक्रेडिटेशन कार्ड नि बागै बनो एप्लीकेशन या फरायनो नांनाय एग्रीगेशन कार्ड ताम हंगा जों सोङै मानो नायनि एग्रीगेशन कार्ड नायदि चीनी आई कार्ड तो चीनी हाउस नि आई कार्ड हंगा तो गावनिखौ हाउस नि बुंसो सैजा किन्तु गवर्नमेंट नि एग्रीगेशन आई कार्ड बा गवर्नमेंट एप्रूव खायजाक आई कार्ड हंगा अब हायरङैखौ और असुख स्तम्भ जा गवर्नमेंट सबनि इशू खायो अब नों फ्लाइट अफ फानथांनि ट्रेन अफ फानथांनि दिल्ली भवन फानथांनि गुवाहाटी भवन फानथांनि कलकाता भवन जिस भवन फानथांनि त्रिपुरा भवन अबनि फेसिलिटिस अफ नाय मानो नों आपरथाय हाउस नि आई कार्ड गैया नांलिया नों इंडिया नि प्रेसिडेंट फान फायदि इंडिया नि चिनि प्राइम मिनिस्टर फान फायदि आ फाइमानि प्रोग्राम नगो नों हाबै माननाय किन्तु ताबो खानापान कंनि गो जागाव इंडिया नि प्रेसिडेंट फाइनांखा इंडिया नि प्राइम मिनिस्टर फाइनांखा जों किन्तु माहाबिया न्यूज चैनल बे खायतंनाय फान जों गवर्नमेंट एनलिस्टेड नि जों माहाबिया जों मीडिया तंमनि जों मीडिया से माहाबिया एंट्री सेइया बो जागाव थांसयया जों अब मान सावनानि कक दं 10 नि चैनल 20-25 टा एनलिस्टेड दंजाक बरकनि शत बरकनि रिपोर्टार्स रक एग्रीगेशन कार्ड मानजाक गवर्नमेंट नि बरक फेसिलिटिस मानो गवर्नमेंट नि बरक बाटा मानो गवर्नमेंट नि बरक फ्री इंश्योरेंस मानो गवर्नमेंट नि बरक जतो किछु फेसिलिटिस दं माने मानो माने ताबो वाटार तांजागै दङ बरक मानो जों गंगे मीडिया नि सामगाय दंफानो जों तानि मानि हांगे चीनी आइडेंटिफिकेशन चीनी गरीको जों ताबो लामा करलायजाखौ बाइके लामा करलायजाखौ जों जतनो साइमनो चिरियागो मोबाइल दङ ठीक আছে सोशल मीडियाव एटेन्ड खायनानि बागै आं ताबो कायसा आंनियागो एंड्रॉइड मोबाइल दङ गंके इंटरनेट आंनियागो दङ गंके आं कायसा यूट्यूब चैनल खुलनाय यूट्यूब चैनल खुलगै आं नाय अम्पी टीवी चैनल नि खुलनाखा आं ओ जगाव भिडियो रना सुइ खायगा लामा हानि रना सुइ खायगा बुइ लामा ब्लॉक हेमर सुइ खायगा बाट अबनो जों सायमानाय नांनाय सोशल मीडिया वो कक सानि बागै जतनो राइट्स दं कक सामानि आबो किन्तु खरकसा जर्नालिस्ट नि कक सामानि नों ब्लॉगर नि कक सायमानो नों व्यक्तिगत नि कक सायमानो आबो बाय नों किन्तु नि जे यूट्यूब चैनल आबो मीडिया हाउस नि थांगिया बा नों मीडिया पर्सन नि थांगिया मीडिया पर्सन नि बागै जों गोबां लामा रक दङ आ लामा रक जों फलो मा खायनाय जे अर्गेनाइजेशन बाय जे प्रेस क्लब बाय जों मेम्बारशिप ना हानाय नांनाय आबोनि यागुलो आ प्रेस क्लब नि रिकमेंडेशन लांथांनि जों गवर्नमेंट थानि साननाय जों गवर्नमेंट नि एग्रीगेशन कार्ड जों गवर्नमेंट नि फेसिलिटिस जों गवर्नमेंट नि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जों बो मानानि उपयुक्त 10 जदि न 80 टा मान कांके जों 15 टाले मानानि उपयुक्त चीनी त्रिपुरा सब मीडिया 15 टाले एग्रीगेशन कार्ड मानानि उपयुक्त के जों आबोनि यागनि बंचित दं ताबो कोनिको जों कंपेयर खायखांके जदि ओ जागाव बुनि दफानि 1 चैनल लकनि हालका बासा चैनल लक ओ जागा 25 टा चैनल जदि न एनलिस्टेड मानानो उंगै दं गंके चीनी कग्रक चैनल कम से कम 12-13 टा
enlisted na nangmani chini man thayo no sare kintu chung chini channel ni bagai enlisted channa ni bagai chung tabuk bo chini documentation complete kuri chung tabuk babo haike infrastructure namu kisai me ko abo hai office permanent office nangman ya ko abuni bagai na chung tabuk aburo no guide thaimana ni bagai chung press club nang kumulo mo tompi control khemi aban bagai sub division wise o Ampi eba Amarpur sub division am chaini je tabuk media professional samung khanya interested borno sem help khanya ni nangnai borno sem ei nang media ya ei nang youtuber si ei nang blogger si nang social media se ni borno kono mote phano ignore ta khani chini koi mung abo ni kumulung press club ni ba jeng agartala ni khanya rok ni tangi hingangke o media di bising tino chini man thai sok thai chini di man no samna ni bagui kaisa lama kaisa sujug kaham chin thani o ase borok gabang ma hasing angpuila bo saka ase borok gabang chini media professional thaiman mani obo chini bagui chini belai kaham khoroksa no sung tabu press club ni membership reiman kha prani pore bono government ni identification reiman kha aboni yagulo government ni facilities of reiman kha approve ke ang government sama reporter hisabe approve Khajakha kang tamno kiri nai ba ano ke bo sono kasui manai to tongba buji do khau kasui mi police bo kasui mi JM bo kasui mi DM bo kasui mi chini thagni a osro tona nai ta police rok silai tiu chintang utai nai chini silai camera chini silai kolom chini silai o sini mung no chini sini mung tamo chung reporter chung journalist chung koktoma thunai nge naji chin thani busuk sujog ham tabuk tegi sakok nge pai thaga ngobno samu samase chung kamini khoroksa reporter kamini khoroksa koktoma thunai kunno mote phana sikon ya chung kamigo tongthinya daibu sara Tripura no chung phunugui mano Tripura tongthinya chung pura north east no phunugui mano north east tongthinya chung sara India no phunugui mano India tongthinya chung all world ni borok no phunugui mano o jagao illegal ngi kamo o jagao chini man thaimania o jagao chung je manan nangmani chung je borok ngai kathang tongna nangmani mania ngi tongkha chuna government bonchi to khai tongkha chuna additional government additional rang puisa rohorjak ya additional je direct funding rohorjak abrok kabangma chung kok saimano tei kaisa hangke chung tei kha thijak nai kok ya hangke nadinor one so goi 5 বছর পরে কেন গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলো এডিসি বো চেঞ্জ মাংনাই স্টেট গভর্নমেন্ট বো চেঞ্জ মাংনাই आं रंजित चेंज जांगनो 5 বছর পরে পর रंजित जागन तंगनाय रंजित जेसिनल तंगो ओ जागन तंगनाय केबा खरकसा नेता खरकसा मंत्री खरकसा ईएम खरकसा एमएलए खरकसा सीएम 5 বছর পরে बिनि जागाव तंगला साबो गतर हंगे जों दाबो जों गतर किन्तु पॉलिटिकल पार्टी नेता मंत्री एमएलए बरक से रिपोर्टर ना नांगो कोक्तमा थुमनाय कोन दिनो पॉलिटिकल पार्टी नि नेता रनो नांगिया जों बरनो थारनानि नांगिया जों बरकनो कयनानि नांगिया चिनि मान थाइनो सिन्थे जों साननानि आन बागै जों खा थाइनानि को गिया जों एकटा सिमिन कक सैमानो जे नों तंगला निनि चेर तंगला निनि बरम नों जे गंसुबै तंगनाबो तंगला किन्तु जों तंगनाय जों तेरे टेबल के कोन हिमनाय चिनियाबो गुरैनि मानो रि गाहाम जुता गाहाम केमेरा गाहाम कियाबा निनि साइ नंनि सेसन फटर नि थाकला बुइ थाकला ब्रह्म रक सैमानो चिनि थाने आ खमता दं चिनि थाने आ पावार दं आं बे खा खैजानाय मुंसाबानो गरि गदो इशु नांमानि प्रब्लेम थाइगांगे चिनिबो सांगो देबे मं थाइगांगे आबुनो उबार काम थाइनानि बागै जों दङ नरनि गानावो जों दङ आबनो आ देबे मुंनाव खनानि बागै गोसखांनि जरावो जों हिमलायनाय दा प्रेस क्लाब गै अ प्रेस क्लाब मा नायकलनाय अ अमरपुर सब डिविजनाव खरगोसो इउट्यूबार दं खरगोसो ब्लगार खायनाय दं खरगोसो ससियेल मिडिया चालनाय दं फेसबुक चालनाय दं बरनो रिंगै बरनो बर बैसराय कक सालायनानै नांनाय नरक फायदि अ प्रफेशनल फायगां गायसा आर्निंनिबो गायसा सुजुग सुबिदा दं निनि परिबार थांनानै गायसा लामा दं आबनि लगे लगे नों केबो परिबार थांनानै बागै सिमिया केबो सामुंखाय मानो केबो ससाइटिनि बागै जों समाज सेवा त दाबो कोनिखौ एनजिअ खायसिनि समाज सेवा गैया नों अबनि बिसिंथिबो समाज सेवा खायमानो गायसा गामियाव दै ग्रिं दंखा कारेन्ट गरि साता मास गाय दंखा गभर्नमेन्ट आरनि मेम्बार रक आरनि नेता रक कुनो फानो साकथारमं नाहारिया
samong no nang jagao thangai news coverage khayai nang kuno jaga ni reporter nge phano kaisa media house ni reporter no contact khai video ri ro hama bai abu bai bo chini loko ham samong abu bai bo chini suset samong ni jeng abu hai interested bor rok no jeng ringna ni nangnai jeng tubuna ni nangnai bini talent onusare bono jeng samong rna ni nangnai bini manthai ni mola jabo jeng bono rna ni nangnai abuni yagulo jeng buni dokha bai competition eba compare khanyani bagai jeng boti arngnai buni channel 25 ta 30 ta enlisted dengai maso 4 lakh 5 lakh ke boro government ni advertisement mano chini kogrok channel lo government ni enlisted yani bagai jeng mania chini channel lo staff rok no jeng tonai mania 15 20 jon staff rok jeng nargai mania ye jeng abono jeng try khainai at least o 4-5 বছর ni bisingo 10 ta kogrok channel le enlisted ngani nai government ni maso 4-5 lakh ke chini Tripura sa kogrok channel lo manthum o channel enlisted ng khang ke bo maso 4-5 lakh ni advertisement mang khang ke chini bagi tam lap khang ke boapro advertisement mane sim ta tonglak le boapro staff narak nai 15 jon staff narak nai 15 jon no beton dei man nai ngi chini bekar সমস্যা পাসি nai जों साब्रम ब्रम कैमरा दै दंमोन चिन्नो को माइरम क्रिक तांगै नाबा जों चिनि नगर तांगै हाति क्रिक नाबा जों न चिनि चैनल मालिक रक जों रां दै माननाया कुरु के आ नाहार बुंनो जों प्रेस क्लब ताबो अ सामनो खायनि बागै जों समाय तांदाक नरक आबनि बागै नरक चिन लगी तंखांखांके जों अ 2-3 बछर एट लिस्ट जों टारगेट ना हानाय अ दैदु अम्पि हामसानिबो at least 4-5 जना reporter government security प्राप्त ना नांनाय उंथुं एबा जों गोसखांनो नुगना नांगौ अ नाहार मंगनो जों समायदाङै हिमलायनो अबनि यागुलो जों हाय करबुक साब डिभिजनाव थांनाय दिनि अमरपुर बे करबुक दुइटा जागानो हासल बा नेक्स्ट सानदायाव जों हायनोहाय हेजामारा आबो हंगे सिदै मोहनपुर खुवाई साब डिभिजन आवन परे आम्बासाव टीमदा खाजाकनाय आफुरके जों कमलुं प्रेस क्लब ए आगरतला प्रेस क्लब कम्बाइन के जों थांनाय दिनि बरमन तुबियानि कारण कांके चिनि त्रिपुरासानि प्रेस क्लब जों पुला चेंग्रानाय बरमनो कारिनि बुइन्द फानिकारि ठीक आसे त्रिपुराव आगरतला प्रेस क्लब बाय कमलुं प्रेस क्लब गभर्नमेन्ट सिक्युरिटी प्रेस क्लब खायफानो जों सिमिनो अंखरग्रा नानि जों दिनि अंखरग्रा बर फायाम बुजोबन जों बरमन तुबिलिया नेक्स्ट सानदाव के जों कम्बाइनलि अंखलायसिनाय अपनी नेक्स्ट सानदाव हंगे ते आलका सब डिविजन दङ आबो जों खाबै सारा त्रिपुरानि जो सब डिविजन प्रेस क्लब खानाय प्रेस क्लब खामानि यागुलो अ प्रेस क्लब न साथा जों मुलुगो लिंगै जों कन्फारेन्स खायनाय आ जागाव जों मानखान गांके नेशनल लेभेलनि मीडिया स्ट्रकनो नेशनल न्यूज चैनल नि सीनियर जर्नलिस्ट न दै फाय जों वर्कशॉप खायनाय जों ट्रेनिंग ना हालायनाय चिनि जर्नलिज्म नि एथिक तामो जों थानाव थांगांके पुलिस न बुसु जरति जों सोङैमान जों खरकचा अफिसार न बुसु जरति बनो आं रमैमान एडमिनिस्ट्रेटिभ नानि बिसे पावर दं आबरनो साइमान खांगांके जों आइन न साइमान खांगांके चिनि मीडिया ल न दै साइमान खांगांके जों आप्रो फान फायनाय खरकचा पुलिस अफिसार न बनो निनि कक बायना नों बनो नां खांगांके कलम दै थाइरेबै बनो सिथै गुब्रनाय उदुनखे जों मानो चिनि आ पावर दं दं जुदि बो ताताल नगे बो जाया सामथाय दं बो इलिगल दं खांगांगे आ पावर चिनि मीडिया रंनि जों माननानै नांनाय ओ गोसखांनि जराव आबनि बागै वनानानि को गरै जतो किसु प्रब्लेम न फेस खायनि बागै जों दङ जों गभर्नमेन्ट न फेसिलिटी साननाय एबो कक्टमा गाहाम कमलुं प्रेस क्लब जों 10 घन्टा जागा एलुटमेन्ट माया को अलरेडी जतो किसु डकुमेन्टेसन कमप्लिटिं था कमलुं प्रेस क्लब नि बागै जतो किसु नांगमानि फंडिंग होदिं बेबांनो कमप्लिटिं था दुगै मानानो चिनि कमलुं प्रेस क्लब माने न सारा त्रिपुरानि जतो त्रिपुरा सा कक्टमा थुमनाय रंनि आरो कायसे लेंलामानि जागा आ जागाव जों भबिष्यत वाटार टांनाय आ जागाव जों गोबां मानसिनि प्लेनिं रक दङ आबो इमप्लिमेन्ट यासिनि दाबो साखा जानि हाय इमप्लिमेन्ट ट्रिक जों नुगलायनाय जों मुख थांखायनाय तांनि जों आगरतला प्रेस क्लब सिनि आ जागाव गोबां फेसिलिटी नायनायदि जों फेलाय नंगौ जागा दं थां बायथाक फाजिङो आगरतला प्रेस क्लबो जेकुनो मन्त्री जेकुनो पलिटिकल लिडार्स प्रेस क्लब प्रेस मीट खायनानि हिंगांके आगरतला प्रेस क्लबो खायफैदि आ प्रेस क्लबो खायफै मानि प्रेस क्लब नि तामो सुबिदा हिंगांके
प्रेस क्लब खाइथेरेन बगे बो कल चार्ज मानो एसी चार्ज मानो आबोने प्रेस क्लब नि अर्निंग नि दं आ प्रेस क्लब ते स्टाफ गोबां दंङै दं आबर बेतन मानि दं चिनि यागो बा चिनि त्रिपुरा सारन बगे एडीसी गवर्नमेंट दं एडीसी गवर्नमेंट नि जागा गोबां दंङै दं फंडिंग गोबां दंङै दं एमनकि 15 फाइनेंस कमिशन नि रां खरस खाइदेगे टिकनि थांमा दं कुटी माने खना गांगाबान संगवा नामा सिंसा चिनि गामियाव लामा हामिया गई गई हॉस्पिटल हामिया डॉक्टर गई हॉस्पिटल दंगैबो स्टाफ गई नर्स गई फियाबा गवर्नमेंट नि सेंट्रल नि रां फाइमा रके सबाय जागे टिकनि थांगो सेवा नामा सिंसा आबर मोसं साइमानानि नांनाय जों आरटीआई फाइल खायनानै नांनाय ब्लकआव थांनाय आरटीआई फाइल खायनाय सब डिविजन थांनाय आरटीआई फाइल खायनाय जत यागो डकुमेंटरी जेफोर जों खरसे डीएम न संगान खरसे एजीएम न संगान बो बाद दगो तो कुबि कक सानाय नायसि बो योगला आशिक जरा क्रि जों आशिक कक सालायाबै नेक्स्ट रगो जों सेमिनार खलायलायते कक सालायलायनाय जों ओपन करे तो जेतु गरबो थांनानै बा आं आशिक जरा नायाबै न कोनो प्रॉब्लम खांके चिनि नंबर पर्सन करके सीट तो तंगनो बिनियागो नंबर ना एनी टाइम जों फोन खायि एनी प्रॉब्लम और सब्जेक्ट फोर पानथों जों फोन खायि जों जेफोर पानन गानाव हाइ सफायनाय जेसे इमिडिएट मानसा आसनो जतन ini katal ompio je ompi press club khajakmani borokno belai kheno ani khabai hamjak muya kharo mo kaisa sini mani kok Kete mo khambai maya kharo sini pulung press club borokni chaito mobile no mahike kabang ma sub division wise mahike sini Tripura social media samung tang tongnai rongni bagai mahike sangtebo sini je mantai shoptai tongmani je jaga o sang thangi maya ba siwi maya sang jotono jainde jarno ko sima asugui YouTube blogger khailai tong ofia ba sang sini je sarkar rokni je manani tongmarok sang sia maherok sang tebo sarai sai manai press club khaike enke tamni himba sang jotono sai mano je kono dofa sisanani ba je kono dofa ni problems rok abo sini agini simino revolution je mane abo print media ni bisin tin mani ba sini je freedom mani yok sanani ba je kita sini dofa ti prasa dofa roni bo haino o social media roni bisin ti sentabu kabang ma salgurum gurum no koktum kothoma mani to be o ma hairo tebo kaham je samung khaije ya kamiro kamchai rogo kabang mano tau ba haino biam problems klai tongo jo tono sini manthai rok sang mania ono sobai sini south street sang saisung thangrigia sarrigia sini bukhani ko sanamo songani sarrigia abo kaisa group tongkha dol tongkhangke khorni khorok tampan gete isi bini phan awan bagi dol kaisa phan baksa jesek manak jorano phano bono sal sami mano awan bagi no thanchake tongkhangke bela keno kaham thancha tongnani nango je sinai je borok bskango himjak borokni yapri no borokni samulo sing follow khai thanani nango saimalaine nango kangeno sini table ringnai table sinai sini sakbai thangbo sing torsanai tai sini dokhago torsanai obono mane hamangnai jotoni bagai no ne ang wansugo khaklai no rogo heno already no samung tang tongbayo goma hake tabu mulung press club je mon khama hai tabo jaga Ampi press club Khajakha tini tebo norok ni je samung ro bahai norok bahai tebo sini jana tebo tor sanai tebo dofa o norok ni bo heno profit nai sini society bo heno o amse ni borro bo heno tebo kaham o je hamia saya je tong mane a news ro a kor tomaro tebo stai nai tebo kaham nai tebo mili je fan je jaga thangre ge office ro je ati khaina ni ba samung tangai baksa corruption khlai to kabang ma leaders ro ko bisingo ang saisung ke sare ya ro ni man awar bage dol tong hangke kaisa fan ko pano awar bage ama hai samung ro khai ge sini society ko develop nai sat bai ko develop nai ga abo no on sugo pal baksa ke kha baksa ke o Ampi press club suk sai phai tong doti no abo na ani quiz mana kha khlai ro no hambai ya paro hamjong ya paro no sing sau phai to sini Tripura do fate o ai blog to hayung ha potorote sini mo manthung jotono hamsatu Koktisalo Ampi press club Khajakmani bai Amarpur bkhakse amsani koktoma thumnai te tong kosong lokorokni bisingo nukjakha khatung mong te tong thongmong
Ampi Nishimi Onimes Probirte Biplop Nikokthum Chini Khorang.